يا شيخنا شيخ أبو مودي. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa idza aradallahu al-makra bihi, maka apabila kehendak Allah kena tipu daya dengan tiada orang yang kena rasa cinta benar kepada Allah, wastidrajahu, dan kena istidran, kena juk sesuatu yang lahir di nikmat tapi ubay buatkan nikmat, akhfa anhu ma warada alaih minasulu, gesam oleh Allah daripadanya seseorang barang yang datang di atasnya daripada sulu. Anak keputai yang itu biar gaknya daripada jalur mahabbah. Wayakifu ma'araja, berhenti beserta ke harap mentang gak nyantau dengan Allah. Wayak taru, tertipu bihusni nadri, dengan jauh nazar. Karena agaknya pikir-pikir roh kemantahinan anak gabuk ke padahal anak dia kasih luar jerohtan ke Allah Ta'ala fikir hang gesut atau galabah khaflah si mengetahui berat lalu mempulain padahal yang kau luar mahabbah, atau galabah hawa, atau galabah nisyan, maka memandungnya daripada tentara syaitan yang dikerasi ia akan tentara malaikat. Ini tentara malaikat daripada ilmu, akal, zikir, bayan. Lalu kita mengalah tentara syaitan dan ghaflah, hawa, nisyan. Dan sebagaimana barang bahawa sungguh setengah nibat sifat Allah Ta'ala itu barang yang zahir, maka menghendaki ia akan bangkit rasa cinta, yaitu sifat lembut, kasih sayang dan hikmah. Maka setengah nibat sifat Allah pun nama yaluh, barang yang disigabli. Di sifat Allah ada dua macam, na yang zahir, na yang hana zahir, tapi disigaga yaluh kan lagi kilat. Fayurisus sulu, maka sifat yang yaluh sigaga dia menjanjahan hadis yang mengefek kepada sulu pun. Bisa-bisa katanya kau luar hana tathe, sebab sifat Allah yang gesut katanya hana dia yang dia tathe ka ausafil jabariyah wal izzah wal istighna. Dah sifat-sifat yang yaluh dari sifat jabariyah, Allah itu perkasa, Allah itu mulia, Allah itu terkaya. Ini hana dahara. Wadzalika min muqaddimatil makri wasyaqa wal hirman. Bermula demikian sulu bunuh kata sud tidak orang daripada posisi mahabbah kau luar di tengah niwa muqaddimah tipu daya dan celaka dan terhijab daripada rahmat Allah. Kemudian khauful istibdal bihi, bintikalil kalbi min hubbi ila hubbi ghairi, perasaan muhibbin getakut mutuka dengan istibdal dengannya seseorang, dengan berpindah hati daripada cinta Allah kepada cinta selain Allah. Dan bermula demikian nyoka beradat huwal maktu, marah Allah, menyoka meminah rasa cinta daripada Allah kepada orang lain. Wasulu'an muqaddimatu hadzal maqam wal i'rad. Wasulu'an desut daripada makam mahabbah muqaddimah bagi ini makam istibdal. Urang yang kata desut daripada jalur mahabbah kepada Allah, yang ke permulaan ganyan akan mubalik daripada cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah. Dan i'rad dan hijab muqaddimah sulu, berpaling Allah pada zirara muhibbin dengan Allah, yang muqaddimah untuk desut ulua jalur mahabbah. Dan bermula picik dada dengan kebaikan,
asal untuk buat kan palak lah mati, han senang hati, sempit dada dengan kebaikan hati menyebut kan hana lapang dada hati, keluh kesah, ingkiban an dawamid zikri, mesepit dada daripada dawam zikir, menyentuh meratib sertuh ga ratib handro yang ingkibat daripada dawam zikir, ataupun rok sertuh tapi hana dawam na bengah dan tepun, malalihi bosannya hati bagi tugas aurat dari kacau amai hana nyan memandum asbabu hadhil ma'ani, penyebab timbulnya ini beberapa makna buno, mulai daripada sulu, i'rad, hijab. Di penyebab gadah makam-makam yang gad, yang pertama adalah asai buat kebaikan han lapang dada, haitim dawam zikir, wirid yang kajik ketugas karena katatamang dalam tarikat bosan, merupakan penyebab ini ma'ani, i'rad dan sebagainya, dan mukadimahnya ini ma'ani. Dan zuhur ini sebab katruk baktanya posisi daikis sadri hingga akhirnya itu dalil ada berpindah seseorang daripada makam cinta kepada Allah kepada makam kenang kutuk Allah. Na'udzubillah min, kita yang berlindung dengan Allah daripada berpindah daripada makam cinta kepada makam kutuk. Yang bagi orang yang kata kena itu yang sapu belum pak makam dia makam biasa, makam wait. Bermula mulazamah khauf bagi ini umur yang tidak orang kaidang 7 buah khauf ka wasidatil hadri minha, dan sangat takut daripadanya atau menghindari kepersiblah baik sampai terjadi, dengan safak murakabah yang selalu diingatlah mati kepada Allah, kena murakabah kan taklum Allah awjak pubuh ke dalil benar mahabbah. Tidak ada orang menyatakan dalam keadaan geputodro tapi kepada Allah selalu ingat Allah, yang berarti mahabbah yang benar kan dakwah benar dikit karena dakwah mahabbah. Karena tidak orang yang kaya cintai sesuatu takut pasti fakitnya sesuatu, punya orang kaya cinta sesuatu pasti kan takut gak ada sesuatunya, maka senantiasalah hana sunyi orang yang cinta kepada Allah daripada takut apabila nalah yang enggak yang cintai ni bak barang yang mungkin luputnya, ya sesuatu yang enggak yang cintai mungkin gak ada, tente demakut hat takut gak ada. Padahal sungguh kekenlah oleh sebahagian orang arif, barang siapa ibadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata cinta kepada Allah daripada hana khauf, halaka bil bastihi, binasa dengan basat wal idlal. Yang kan mahabbah tok yang naik kan didorong oleh rasa cinta kepada Allah, maka ke ibadat kepada Allah. Takut yang 7 bulan ambil hutan musapu hutan yang bahaya ujung yang kentapan dia lagi kita yang galak ke tira orang hana ada fikir ke hijau ego mana sapu api teteh ke hijau ego putaha kan taha pangang bu hana ya ke sapu api beres dah. Jadi hanjit rupanya dengan Allah pun lagi yang hanjit ibadat karena cinta hana khauf. Bahkan aku bagi oleh ulama tasawuf rubah 7 buah khauf menurut tingkatan masing-masing. Dan barang siapa mengibadat akan Allah alat jalur khauf daripada hana mahabbah, terputus daripada dengan bu'di dan istihsas, nyapikan dengan khauf mentang ibadat kepada Allah, cinta hana yang putus sekarat cint. Dan barang siapa mengibadat akan Allah alat tarik mahabbah dan khauf, dicinta akan nyaman oleh Allah Ta'ala. Dia harus kombinasi mahabbah dan khauf dalam mengabdi diri kepada Allah. Faqarrabah wa makanah wa allamah, maka ya Allah kagi cinta geputodro Allah akan man, getamkin le Allah akan man, dan geajar le Allah akan nyaman. Maka orang yang cinta kepada Allah hana sunyi daripada takut, dak orang takut hana sunyi daripada mahabbah. Ini jalur yang benar tetap kombinasi antara mahabbah dan khauf. Dan tetapi seseorang yang dikerasi atasnya oleh mahabbah sehingga luah padanya mahabbah,
dan tidak ada baginya daripada khauf kecuali sedikit, dikatakan dianya orang pada makam mahabbah dan dihitungkan daripada muhibbin. Guna benar ban 20 cuma watena 20 kan ditim le pupu ina berat mahabbah khauf bacut nyan urangnya mantangkit pada posisi makam mahabbah dan kehitung dalam kelompok muhibbin. Wa kana syaubul khauf yuskinu qalilan min sakril hub, dan nalah menjampu tumakut dapat menentram ia sedikit daripada mabuk hub. Sebab menyahana khauf mabuk dengan hubbu, tapi dengan gara-gara na khauf na so netralisir ya, bejibudah cinta tiabe-abe hana khauf bacut. Jadi perlu khauf untuk putren amper cinta betul tingkah mabuk. Maka kalau dikerasi oleh cinta dan dikerasi oleh ma'rifah, han subut begidemikan kesanggupan manusia menyebratkan hubbu hana khauf bacut nyan bagetanya manusianya hana sanggup. Maka saya khauf yang menetralisir ia akan dianya hub dan dipupui jatuhnya hub di hati-hati. Jadi khauf untuk menetralisir. Dan lagi kupikir kan ada je boleh itu macut. Maka sungguh diriwayatkan pada ba'an akhbar bahawa sebahagian siddiqin menanyai akannya oleh ba'an abdal, ada posisi aulia abdal di bawah, siddiqin yang di atas. Ayyas'alallah ta'ala ayyarazuqahu dzurratan min ma'rifatihi. Gayung doa le ba'an abdal ba'an siddiqin gila ke Allah bergebi ke ba'an abdal daripada ubidhoipa daripada ma'rifah Allah. Gayung doa betul ba'an ma'rifah ubidhoipa mentang je. Fa fa'ala dzalika gepuput ianya ba'an siddiqin akan demikian gayung doa ke ba'an abdal benar berupa ma'rifah ubidhoipa. Fahama fil jabal hapanya wek-wek di tabangan saha wek-wek tu di gunung Lebanon ma'an abdal pun wahara akluhu terbanglah akalnya wawalaha kalbuh dan bangailah hatinya wawakia syafisan dan tinggal agaknya digeleng hinan 7 huruf tidak dapat mengambil manfaat dengan sesuatu dan tidak dapat diambil manfaat dengannya oleh sesuatu. Yang keban pada kaji lagi nyan lagi hirum bunga gak nyan hana kecau manfaat baru lain di kecau manfaat bagainya. Fasa'ala lahu siddiq rabbah ta'ala, maka gemohon kebaan abdal li siddiq bunuh akan Tuhannya maha suci. Faqala ya rabbi ungkushu minad durrah wa'raha, ya Allah Tuhanku nupukura ma'rifah mentang be'le be'duhi pa bubut lah yang beduhi pa kerja marifah agaknya kalau dia rumpung. Maka wahyu oleh Allah Ta'ala kepadanya siddiq hanya saya lun beri akannya 1 juzuk daripada 100,000 juzuk daripada duhi pa ni bak marifah yang kalau juknya ambil kalau dia kata talake beduhi pa tapi 1/100,000 dari darah maka ia pukul yang lam bahkan bagian bermula demikian gejuk 1/100,000 sagai maksud 100,000 hamba meminta oleh mereka itu akalun sesuatu ni pak mahabbah pada wadah yang kata mohon akalun akan ini rupanya proposal 3 itamang proposal kata dengan proposal awalain tertuhibe 3 itamang menunjuk lebih apa hadha fa akhartu ijabatahum maka luntaki ijabah hawaji tertuhibe sehingga bahwa syafa'ta anta lihada kata syafaat dia kata ketuhanannya yang ini pertama proposal bahwa Allah Ta'ala pun payah melalui orang lain yang kehinan terjadinya tawasul mungkin dengan manusia yang gedem yang payah guna pendamping Allah Ta'ala yang raya ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang hakikatan nanti laki Honda bagau laki motor bagau laki tilau tiap aku syirik dia kata perlu orang kapu ya Allah nabi tilap tak ni atuk ni
Sertuh ribe proposal lain tu tinggal gara-gara na pendamping untuk proposal urangnya pun. Falama ajab tuka, maka tak kalalu ijabah kata pada barang yang kata laki a'taituhum kama a'taituhu, lunjuk ke mereka itu yang sertuh ribe laki barang yang lunjuk ke urang yang kata laki magawa tu doipa ni bab makrifah antara sertuh ribe roh hamba nu lunjuk cikun lain tapi kita kedim urangnya na pendamping proposalnya na pendamping kita kedim. Jadi nak kurang lain ke panco tu satu juzuk daripada makrifah dia sertuh ribe bagi itu siapa, maka ulun bagi saboh doi ni ba makrifah antara sertuh ribe hamba. Maka inilah barang yang menimpa ia barang akannya urang kata laki uno daripada demikian makrifah. Ada pak boleh apa saboh juzuk ni ba sertuh ribe benar ia bukurang beki upi doi pa ke jo ia bukurang lah. Faqala berkata ba'al siddiqin subhanaka ya ahkamal hakimin ungkushu mimma ataitahu, maha suci dron wahai urang yang paling bijaksana ni bak segala yang bijaksana ni pukurang ahli kulih apa akannya ni bak barang yang kadron bi akannya, maka kehilang oleh Allah ni baknya jumlah dal juz'i sabuh jumlah daripada juzuk yang kaki juna bergadah ladum wa baqiya ma'ahu musyru mi'syari, dan tinggal beserta ba'an abdal daripada besertanya oleh 1/10 daripada 1/10-nya, yaitu 1 juzuk daripada 10.000 juzuk daripada 100.000 juzuk daripada doipa pun. Fa'tadala khaufu, baru normal rasa takutnya dan cintanya, dan rajaknya wasakana dan katentram ka normal. Wasara kasairil arifin, dan jadi ia ba'al abdal lagi ketinggalan urang arif yang lain. Hanya lebih hampir je lebih hampir bahaya. Maka kila fi wasfi halil arif, sungguh orang berkata pada mensifatkan halul arif qaribul wujudi du marma ba'idin anil ahrari minhum wal abid. Qaribul wujudi, sifat wujudu perasaan hati hanya cinta kepada Allah. Nya mantang berwasaf karib kan wujudu yang ke tingkat tinggi, wujudu yang nabaganyan mantang tahu, tapi zu marma ba'id mempunyai sasaran yang jauh, yang ada budi yang tegak haipa ni wujudu mantang karib kan wujudu tingkat tinggi, tapi lemparan jauh. Anil ahrar minhum wal abid, posisi wujudu itu baik bak orang merdeka, baik bak hamba, sebab sifat gaknya kena beda orang merdeka ngalamin. Bahkan na sejarah lamin yang katruk bak makam aulia malam gedebin yang ibadat awak tengah belang itu meng le orang BI na orang BI tengah malam ya lamin ibadat yang musom gemdoa je ya Allah tangku nyoka bocor rahsia lu be udip li kan yang ban di aulia yang betul-betul itanya kan perle pamer tulislah ma'rif billah. Gharibul wasfi, gharib wasaf kana tapi hanadih zu ilmin gharib, mempunyai ilmu yang gharib. Biasa jadi wasaf yang gharib ba orang yang na ilmu yang gharib, ilmu itu yang ke ilmu gharib, ilmu zahir. Ha itu wasaf gharib yang kebiat tulis kan aulia illah, arif billah, al-qutub, kana fuaduhu zubar al-hadid, adalah hatinya itu untuk pacu besar. Orang yang nak wasaf gharib, ilmu gharib besar bisa hancur. Jadi orang yang katruk laganya yang besar apa yang pakai palai kan gemak-mak menteng. Nak cerita kan Wali Songo yang pegak keris zaman kan tempah dengan palai kan guruk dengan jarau besar dengan jarau guruk yang pegak keris nyawa ilai apa tak minta kan? Ilmu gharib baru naik dah wasaf gharib, timbullah pun pekerjaan yang gharib. Itanya mana ada lahir mendung bagi ra'i oh gharib mah
lakan azad ma'ani menjadi berumpak barangnya hanali sungguh mezekilah ma'aninya wasah gharib mezeki karena ilmu gharib pun kamu mezeki hanali pertimang ilmu yang gharib mu'azzad ma'ani wajallat anil ibsar illa li syahid dan raya dari pandangan mata kecuali bagi ilmu yang lahir galak urung buat ada yang lahir ada yang gharib pun hana galak yaral a'yan fil awqat tajri lahu fi kulli yamin alfa'in melihat ia akan hari-hari raya pada setiap waktu yang berlalu baginya pada tiap-tiap hari 1000 in. Jadi yang nak galak cik boro raya tapi dan tidung benar 1000 boro raya yang menyaurum pertimang ilmu dah lahir yang boro raya kan kaya paju-paju manga kan jadi puasa 1000 mentang boro raya 1000 boro walil ahbab afrahun ba'id dan bagi orang yang karena rasa cinta kepada Allah itu kesenangan yang jauh daripada kesenangan orang yang ilmu zahir wala yajidu surur lahu bi'in tidak mendapat gembira bagi ahbab dengan hari raya maka lelang sejarah dalam kitab-kitab Duratul Nasihin yang para awliya raya kan tidak saja baru yang kedua dalam salah nak tiba-tiba klik ke dah yang ni ke rumah pakai klik dia kan cak ni jak rumah jak bak tuan gapit kuih tak hukum jadi menyatanya senang-senang orang raya dia orangnya hana senang orang raya dan sungguh nalah Junaid Baghdadi Imam Sufiyah rahimahullah gemenasid beberapa bait yang diisyarah dengannya bait kepada senang hal orang arifin walaupun nalah demikian tidak boleh pelahinya orang arifin walaupun senang tapi sebenarnya dia pelahi mandi Junaidnya kagak pelahi melalui syair dan dianya ini beberapa bait sirtu bi unasin ulun berjalan dengan beberapa orang manusia fil uyubi qulubihim dalam kondisi gaib hati mereka itu aulia berarti nah gejak-gejak dengan pada perumda manusia dalam kondisi gaib hati fahullu biqurbil majidil mutafaddil hullu bertempat mereka itu dengan dekat al-majid Allah yang terpuji lagi Allah mempunyai karunia irasan biqurbillah fi dhilli kursihi dalam naungan kesuciannya Allah tajulu biha arwahuhum cemerlang dengan dekat kepada Allah oleh roh mereka itu watangkulu mawariduhum fiha dan berpindahlah tempat datang mereka itu padanya arwah alal izzi wan nuha di atas kemuliaan dan akal wa masdaruhum anha lima huwa akmal tempat datang mereka itu daripadanya arwah bagaimana yang dia nyama itu lebih sempurna taruhu bi'izzin mufardadin min sifatihi bersenang-senang roh orang yang gaib hati benar para awliya dengan kemuliaan yang tersendiri daripada sifatnya wa fi hulalit tauhid tamsi wa tarful pada perhiasan tauhid berjalan roh dan bersenang-senang roh dan siman sesudah ini urut-urut yang katuk tingkat derajatnya mataduku sifatuhu hana haluh sifatnya wama katamahu aula ladahi dan barang yang getsam akalnya barang lebih aula di sisinya dan lebih sederhana saat tumu min ilmi bihi selagi akan lungsam daripada ilmu lun dengannya urut-urutnya mayasunuhu barang yang dapat memelihara ya barang akan urut-urutnya wa adzalumihhu ma'aral haq bibas da ulun beri daripadanya sifat barangnya ulung kalian betul untuk memberi jadi hangga pegah madum sifat orang yang gesam madum gebiladum wa'ati ibadallah minhu hukahum da ulun bi akan hamba Allah daripada sifat-sifat orang gak bunuh akan hak mereka itu wa amna minhu ma'aral mana bi yafdulu da ulun tegah daripadanya sifat barangnya ulun beritihad mana itu lebih gad ala anna dirahman sirran yasunu lebih-lebih lom bahawa sungguh bagi Allah yang bersifat penyayang na rahasia yang memelihara ia Allah akannya rahasia ila ahlihi ho gejuk kepada ahlinya pada sir rahasia wason memelihara ajmalu itu lebih baik wa amsalu hadhil ma'arif allati ilahil isyarah la yajuzu ay
yastarikan nasu fiha. Misal-misal ini ma'rifah yang kana ba orang yang gaduh tingkat ma'rifah buno yang kepadanya isyarah buno ikut dalam bait tidak boleh bawa masyarakat manusia padanya. Jadi hanjit secara umum tak perlu hurungan yugunan ba ma'rifah buno mubuno BO mentang yang kana proposal na pendamping BO gejuk kaya rumpungo kahana manfaat li urang hanjit ke urang li payah putra namper lah. Wala yajudu ayudhiraha man inkasafa lahu syai'un min dzalika liman lam yankasif lahu. Dan hanjir dia pelemah ma'rifah orang yang gak tehah baginya sesuatu nebak demikian ma'rifah bagi orang yang belum tehah baginya yang pegah dalam tarikat Naqsyabandi hanjir pegah-pegah bago kan hanjir pegah cara beramal tarikat hanjir pegah cara beramal tarikat ada orang yang tung tarikat mentadu tu tak iem nyo tekedi ba tanya beramal mendekatkan diri kepada Allah terus yang hanjir pegah apa sebab menyata pegah ba orang nampum dikerja di oman idon katro don kerja kaulia ke golom tu timoh tu rasambung timoh rasambung jik ke penyebab untuk gada. Bahkan jikalau masyarakat manusia padanya ma'rifah sungguh rulahlah dunia menyemandu urun ru bandingkan ma'rifah hana saja ulang li hana sama kat li kedai hidup mendung urun kalau ngobong sabah hana sama kat li indik fal hikmah taqtadi sumul al-ghaflah li imarati dunia. Maka kebijaksanaan menghendaki sumul ghaflah kepada orang kepala lawa dompet jalid ma'rifah untuk nak udip dunia. Yang dunia hancur pesawat nak siapa kali bawa Jepang ke ma'rifah Honda nali mesilau nak siapa kat kembali lam kepada situ jauh situ so lehoro kaputus jauh lelam diudip lah pak pineng balau akalan nas kulluhum al-halal arba'ina yawman la kharabati dunia. Bakai kalau ipajuh manusia memandu yang halil puluh mentang hai subhat dan harim relahlah dunia. Bahkan karena zahid mereka itu panaya dunia dan batilah kedai dalam kehidupan PT CV kedai gusur. Bahkan kalau ipajuh oleh ulama mentang baik ilmu mandu manusia akannya halil bimbang mereka itu dengan diri mereka itu dan sungguh tudang lidah dan tapak hanali itu mubut hanali jak nibak kebanyakan nibak barang yang ka muhangu nibak ilmu tak sumber lah sebab kata pajuh halil mana pajuh halil anda jejak semua pun kadang awak sabu-sabu bibu dan kerana jadi ajak kerana semua pun dan tetapi bagi Allah Ta'ala pada ama yang dia nyama itu kejahatan pada zahir ada beberapa rahsia dan hikmah seperti barang bahawa sungguh baginya Allah bak kebaikan pun punya rahsia dan hikmah wala yantahi li hikmati dan hana habis hikmah Allah seperti barang hana habis bagi kudrahnya Allah. Wallahu a'lam. Ya Syekhana ya Syekhana Syekh Abu Mudin. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudin ya ustadzana hafizaka Allah.